večer, poštovana publiko, cijenjeni gosti. Moje ime je Bojan Šulaja, ja ću biti vaš voditelj kroz festivalsko večer. Ovo je 7. festival komičnog i kritičnog pod imenom Smijada, a pod imenom Smijada, sve jada, smije i zada. Nalazimo se u zajednici vremenu u kojoj se dobrima smiju, a lošima dive. Gdje se gradski zvaničnici življavaju nad udovicama palih boraca, gdje niko ne pita kako jedan sportski klub može da ima veći budžet nego svi ostali zajedno. Gdje jedan gradski načelnik sebi kupi 8 stanova i slično. Tako što. I niko o tome ništa ne zna. Što bi kad i mediji ne objavljuju prije nego što stigne direktiva. A s obzirom da je sad u toku pregrađivanje rijeka, očekujemo da će nam jednog skorog dana neka zajapurena televizijska novinarka oduševljeno prenijeti vijest. Dragi gledalci, nalazimo se u Klašnicama na mjestu gdje će se uskoro početi graditi brana hidroelektrane Klašnice 1. Time će se izuzetno povećati naša proizvodnja električne struje, a i turizam će procvjetati. Jer će naš grad da postane nova Venecija sa visokim zgradama koje će da vire iz budućih jezera. Tako će jedna novinarka biti oduševljena, njen urednik pogotovo, a i svi mi sa njima dvoma. Jer smo u gradu u kome navijaju za timove iz drugih gradova, a ne za one koji navijaju za ovdašnje, smatraju za ometenu razvoj. U gradu u kome ima dosta Hercegovaca, ali nijedan Bosanac, puno Glamočana, a nijedan Krajišnik. U tom veselom gradu mi vam pravimo smijanje. Kako rekao smo 7. put o smiju i o jadu. Zato je ovaj festival i komičan i kritičan, jer na jedan humoran ili satiričan način govori o mnogim dešavanjima i ponekom problemu. Festival je takmičarski i na kraju večeri se proglašava prva, druga i treća nagrada. Da bi se došlo do tih nagrada, ovdje su vrli pisci koji će uzeti učešće u predstavi. Zamolio pisce kako pročitam koje ime da se podignu u imatnoj publici, da se predstavite. Dakle, Stanislav Tomić nam dolazi iz Lepog Zvornika. Momčilo Koprivica iz Bogati Bijelji. Milko Grbović je stigao iz Stonog Beograda. Zoran Grumić i Goran Vuković dolaze nam iz našeg bliskog Krnjava. Doran Mandić, Ernest Bučinski i Dinko Osmančević su na domaćem terenu. Pisci će izlaziti 2 puta pred vas da se predstave svojim radovima, aforizmima, pjesma najslično. O tome kakav su oni večeras ostavili utisak odlučit će ovdje prisutni žiri koga čine. Slobodan Janković, nažalost, večeras je odsutan, ali pored njega tu su Ljilja Petrović Zečić, cijenjena direktorica najuvaženije Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske i predsjednik žirija. Nebojša Koštrinović, svestrana ličnost i osoba koja je napravila gotovo 300 televizijskih razgovora sa istaknutim osobama ovog grada i regije. Doktor Miloš Šulaja, jedan od vodećih intelektualaca ove sredine. I Živko Vujić, svestrani satiričar i pisac drugih književnih formi, pobjednik jedne od naših prethodnih smijanja. Nakon što pisci predstave ono što su pripremili, žiri će se povući da donese odluku o pobjednicima, mada i mi, a i sigurno ćete i vi, draga publiko, čestitati svima ovdje prisutnim. U toj pauzi nastupit će poznati i priznati veseljak i satirični zabavljač Miladin Pilić. Nakon što žiri donese svoje odluke, saopštit će se ko je dobio 3., 2. i 1. nagradu, a članovi žirija će malo uručiti nagrađenje. Pred početak takmičarskog dijela pročitat ću vam 2 pjesme. Pa evo, počinjem se tim djelom. Gospodine veliki. Jure broje auta, svih marki i boja, dok trotuarom ide stara patika moja. Idu merže, džipovi, poršeji, hameri, kao da ih lično voze prebogati jami. Ofucana jakna i tako je sve, čitavo odijelo izlizano. Na meni ništa, u džepu i beda, u životu još veći jad kao da sam kakav gad. Gospodine veliki, ti što stvori, bili mogo meni dati da vozim Bugatti. Samo jedan dan da budem lovaran, da se razmićem i parama namićem. Da je meni sija, novčanik i šasija, da vozim i trubim, samo stičem, nikada ne gubim. Gospodine veliki, možda možeš napor toliki, pa meni malo dati jedan Porsche i jedan Bugatti. I druga je Gledov. Gledov je zgradu koju grade i guzonju kako krade. Gledov je vaša cijeli narod pati, a bagara se veseli. Gledov je cirkus i opsenu napoćenima kako bacaju koprinu. Bogatstvo kako kuće odnose i lažima što se ponose.
Gledao je stanje jadno, pola ljudi naskroz gladno, a dio se u Mercedesima kreće, gledaj bedo i onako se smiće. Nije oči mogao skrenut nigdje, a da ne vidi besne vidre, kako se snalaze, trpaju i odnose, sve to blago kako im je drago. Gledao je zgradu što grade, nezasito kako ručke krade, gledao je užasno utvrtlog cijeli, narod pati, a najbolji se voli. Obe pesme su pjesme banjalučkog pisca Gorana Kljajića. Inače, ako neko ima neke zamjerke na ovaj uvod i govor što sam vam ih održao, bolje već pročitao, neka ih ne upućuje meni nego njemu, jer sam ja samo čitao i napisao. Sad, draga publika, cijenjeni gosti, riječ imaju pisci, izvolite autori.